Please subscribe, like, and share. Abusiafo yesama mo akwa ababie ye ba ye nemu hu ye ho a ye wa otirugin eye apisokubi eye coronavirus ni de ya bedu ha ne ye ba nso ya manako ye ni eye African Center for Education and Community Development ene tu apatan free Accra ebedu promo ya banso ebedu eye apisokubi ahwe ye nchen ha na just apisokubi for the omo aboabo mo dada because time ya dey cry my no mo ade we wa ha omo de ehohoro mo nsa kire omo de we se de ni how but ade we na say ye bo ho ban na ohwe ade ya ye wo he ya me de me hu bi da we de me first time me de be hu bi na se na ade na ten say before be ho nsa no wo do na bi si ade wi so na insu na ba na wo samna wo nsamu a no da ye wonsa na ma hohoro ai nti we de nyina ade ya de foforo kra nti ebeda eye o man panimfo so asese o madikan approve de sanema we ya o mo de bo mo ho ban ti eji tumu so se o meye se na o man pani aka na pepepe ye ba so na mo tete wona ye se na mo pani aka na pepepe ti fumu so bia eni han ye bom pan so se ye sa ya de boni ebi entu anamo emma eye otirugin ene apisokubi o memu beda wanse. Please subscribe, like, and share.